BJP tung karbeng long BJP tung mana tung chongwai pamen ode la pining 2024 MP election pen bangke nang le tum insam jin pensi election patujima made suluk sodak pensi patujima pinia bangkana tum mana pachini pamelo jong se suluk sodak ang se patukang tung binong kalau tang media hoi pen pachini lo nang le tum mason aso sa gunda ke ni tum nona dupik EP chang dak nurin piti outpost lo ni tum ke bang nang kok ke bang lai lo tumi tarik kon ho tumi bangke tumi tarik kora ko mani tum di kulong APHLC mega rally pedolo ongdung itum laksi sosial muni cetong lo ang par kay kacet dam uno hura bang dak puluni konstituensi along la puluni hitia dung ma itum kacini teng pulutan hala RSS office dung ma dak puluni along BJP songja po tu huni teron kali dhuni rong hang dhuni rong hang VDC chairman bo apan hala long thang ejang pune pine inti ding long thang inti lapan ke mane tu ma alalang itu ma geng itu ladak tuara long ton persi la APHLC Central Committee along spokesman ang tong inti lapan ke muniram terang hamren pen lapan ke subject terang li labang thom atuma phan gari ben sam porsi alang teman areng hu pak bono lapen ala inuta terang samu phana bangke penang theng lo ang ho pen bijang lo ang om kardep ka do pen po hedi areng sunai tum theng lo asal bangat pom tu mana orang kapal pojok ni sepi ni itu puluni konstituensi along wang si APHLC hoi pen wang si lah dak nurin sepi outpost along itu dak in charge atau mencing kita tahu lah non FIR kami itu ipidam lo ada hal dekat police station lo lasi pini dak social media hoi pen mata lah social media hoi pen ini karbiang long erat han kapal citing gang tung lah lo spesially non BJP long kedua gunda tu deh BJP long kedua gunda tu non lah MLA tum ben cenglok MEC la pen ga iya matum si matum bang la nang lit ma gunda phan bang cek hang pamitu athen ingkan phot trok aprang gene tum APHLC tum ga rona teng pen posini tum ke nang dudun jocho tapi ning pen ana bang gene tum na khang khelo lage kapan khang unelu la pen kache chok kache theng se ning hangar pulo tang te ni tum ta ek mati ha BJP tum na ane wan si cho ni tum APHLC na ane wan si ke cho gente aku nang tum long dele gunda ke do kali ke muthenal tum power pu panchot gente lasi kace chok kace theng wa hai jong se nang ning ke hangar rona teng se tum daming tum te pulo athenil tum ke nonan ta pinian se APHLC komanya BJP aphan areng kapa pho konania BJP aphan office along ni tum kateng kheng dam konania BJP flag kang sek ni tum ave lake non ke areng kapa pho chota kali dakla 3 star along center boyar dong APHLC asai hem tame dak bange toi free lord mati ha halang no lab lokene flag nang sek lab lokente ha la chota kali hala dak ke klembang la dak rensing long piarong long APHLC asong ja po monsing ti pana chor phanta no pak pon tan se ha ke ther dam no matin the lasi la puson ke ther ke hap ke la ke ni to APHLC ben na phiri ta kali la benang li tum gar nam ta kali aya ta kali pon nang phiri re la ke lasi BJP tum karbeng long BJP on side mati non nil tum APHLC ni tum party ta no ke angkang theta no amuli do lo ni tum tension side non ke ha lasi lason hu bangke jong si mon non next time pini panjong selan tum lason ke claim do pulo tang te la ke molang itum sitamel adai ching hor nai la ke lai lo pini ni dia te jong si rai kom sai kidum jong si la dang ni tum ko complain apa thak thang action and ibete nang ni tum PC complain jong si nang deng pame action and lo pulo tang te arona tang pen jong si net ing nang pulo tang te la ke tum thang nai pu nya lama lo arona tang sing sai nang pu la ke la pen jong si rai kom sa khim tang se thang na claim pulo tang te di ruling party a basic tum pulo tang te next time bang ne tum ke la FIR ki PG no ho yat pu bang tum ga kam avilo la ke tum ke la lo